amaniga se zagwa zigwe orebuzo kwiga gikora cyo kubacamuza kapera taranta tindagura tindagitorotora buri kimwe ndacikorera munonga ndacendekera amapapa wayerereze ngo renda kunguru batangirira kandi umurebe witu nuratshemererwe munonga kandi tukabaye uko aba mock promotions twashanga celebrity witu wa man munonga kitire myaka kushanga umuntu akwatirire mwe nuko kuba abantu bagamba ka million so kabaye twashanga star wayo kandi umuntu uri kweshongora kigafuro twakutangirira so nenye nashemererwa nugamba kibrad ndije tinyine shonga bare no kwija mucanga amazima muke yande kirajya wewe bare fira tomu manyendati ya watahire ugemuka utayiba ko mujye amazima hati mwe ntinka basa kwibara ko mujye nyako ubuna kubona ticho amatego gari so nozagwa ndazagwa hano mutawuna hano ya muri kigonja nayituri amazina ganyine bamwita amani amaniga se tingiza kujyangwa yanjure konka ya inerinde jya kuza kongeraho akubantu mumanya kandi n'umure bitu njano mumanya project yo bashembereye kabiri masi ukajesho ngo mustidich project y'inshembere yo gikorire owanica are ya nanayibwa project y'inshembere yo gikorire drumline wa prosper then negeri na ya still na injikorire wanica Spring Studio boy nature on the beat so far is on the project zinyine the project yawe ya kwasire munonga ndajeta cyawire ninga are DJ watirikana uzagwa hariho karamu hariho na cyawire karamu zo zikazi project ziri massive project sakwanga ati wangambira ngo yakwasire nabuti ndakugambira kabuta yindareba ngo cyakwasire reka ko atakani nabuti cyakwasire ni karamu karamu katera kwa kanje mbasi nareba karamu niye kugena neza cyeshongoresho no wachikoze karamu wachikozire ni chiuwa ka nechekereho ba producer bingi hariho chiuwa hariho Sharoma Mushaga uburatera gita zigatunga Sharoma Mushaga awatire gita zo musitya hose then saxophone ni yani bwaye ikokora munene ya saxophone kapara hariho ba producer bingi then sound engineer wayo baramwita HF master UK sonje mayisango cyeshongoro washita musete nyinyi cyo cyamana ya icyeshongoro waborena ngo kibe cyamani kandi kigire sound kinguminge kimore no bwiye kikwasire yakita musente kuko the more you invest in music the more you gain it nakutamza munonga konka just nanyezireje brief introduction hatika tugaruke yenyi ukashomera nkahira kashomera kigeza school primary kiwa P3 ngo mukoda kare kijana tegana mukwache kwega byakoma so ecyabuzire n'ikikano shongo tori muntu ecyabuzire by then fees zikabura kandi ne fees by then nikure hariho nabandi bato banje barinda kwega nikure family tubishagorinda so nagira nti niwe kwega byandema kandi ganda kunda kwega ati kuna rebe byanga kugira ngo konka no manyango cyo kintu n'abantu bingi tubakicuma basa kusteka pe ya kandi in fact icyo bicintaho inyumaho kugira ngo ubundi ukushoma kwitwa Afrika kusaba baiza le talent ne ruri kumusizi atari ore bachi perfectingire mu kugira ngo tina cichingi tina ni effect ina abwine mu bigo kugira ngo tisho ni because na inda iganga bagira ngo kushoma iwaro kukoma P3 ame P3 global baranga so tibakaci na nyinyi kati nikiriza niza kumuza promotamo yongera kutugambira ngo ka na nyinyi kati nikiriza niko kiri because tinkayeberira kandi ndakira kushanga challenge most of artist abindi gukora mu buza level education yeberira shanga yagira ndi na abudandi warenda ku building ejo status attitude ubashomire munonga shanga artist yayeberira ngo ngamara senior 4 ngamara 6 ngoba mushomire no nyati nkayeberira ndakugambira amazima wahorenda kunkunda cyaza gutuma urankunda yanyange ngo because tishomire
aho kuba ndashitamisa abantu bashomere kandi muri ba professor bashitame barebe ndi kubayiteteyin injira abantu so hatkuwali kuwabuze kushoma umuziki wisha bakutambuye iki umuziki no mwishomero by the way kandi ategwa na n'ingoni nyingi za music because nyemo kirasi twatubaga turi free atarimo ko mushomese nambaga ndi kweshomera so gutandishira mu kirasi ticha yashoboraga mushomese yashoranga hero nyentandika matera rap so la music nkagitandika connection tuchachindi mu natural then nija natuma munonga ngo muza 2003 kandi myaka hamya kikomine aho for aho kandi nyine tutuma munonga mu town yona kabari ati no taramanye mu kabari because of ayijaga promotion yajaza IDTN za Pepsi buri platform yabageriho nyene nambaga nasha shwirwe aza kuruga mu audience yitu yakabari dasha shwirwe bakama ba promotion so abantu babeshundagamo kasete ngo turedoze wako ko bagoriho ni oratuca musiya so ubwiro buri kukira no gumusha abantu muri kabari ati neno kwa birori muri kabare by then nganda performing music ya Chameleone bakabaranyeta na Chameleone because nganwine mu mutwe wema ndio Ruswahili nyine mu mutwe wema na ndamu manyawe so niwe pioneer wa music hariho ba Jennifer aba ugwaye shongire bona nabakuzi bakatutanga hariho ba Ntumwa Ed Rush bakatutanga hariho ba Tibro bakatutanga hariho ba Karoba Max Shine hariho ba Moplex hariho ba Karoba baronene ni group barajeta Bufly keri mu Gwiva na Oxygen so hakariho abana babire bareshongora by ngonganye yo kwija kuba serious mu music kugira ngo kantandike gukora music yaje y'urukiga no kugira ngo ngareba ndi successful mu kweshongora music ya Chameleone na korizina na branding buri hamwe na indatora nesente barazinjema na jantati ya nayishongora ebyanje aze ko resente kusinga izindi gukora mu by'abandi so now no nafrine kwija kufuna inspiration yo kweshongora urukiga ahurira Tibro ari kutera rap Tibro cyeshongora cyo cya inspiring iki cyane inspiring cyeshongora cyo umukiga yimeme yayenda yimuke ninye master we no bose chapter ati nanye kanyine byashongora byina na record njeho konka cyeshongora cyina nako ziro chikwa chije cyo Ruswahili bakaba bacita makupenda kiri mu Ruswahili fluently very good na watchira ne byaba Diamond bitira ko tingana konga chika kiri very hard difficult ku convincing umuntu ndi because wacho shongwire mwana wakabari no mu kigo bakaba so chikatuma atiya nka feeling neglected so ngare wona I remember one time nganja ugayija yashaka hina ndakorera mu library kanyine turi library yanyango amani twaturi Kigali around about habitano twasi gayi yavugire open with comfortable atire cyesho muci na kana gayi yangambira yangabe wakaramanya cyo Ruswahili najya nayika Kigali takajire muziki yatanga Kigali so nagira mura kandi atiya ahina tegine no kushanga ngo ba radio presenter bakabaramane cyanje bakitire bagana none cyane iki performing abantu banga nozi bakabari used na Amana Maniga babira performing Chameleone ebyo Ruswahili so babateka ngo ndi kumayininga icyashobora cyawe cyo rukiga cyo kumanuka cyo shingura bwire nka chikora 2009 na producer at the end of 2009 producer bakabara mwita Crush Gaine studio barageta Kristo sana. Wa mutabo no? Yeah, ikeri mwana ya mutabo. Wazayo watisabo. Ati kuna urire umukiga yindane. Na cyane inspiring kutera rap mu rukiga. Kandi shongo. Ibyo shongo bya melodical bya gamara kageni. So kuna urire rap yo mu kiga ya shameza muno. So na tabyenje tarakora icyo shongo cyo rukiga ni. Abantu karereka mu ndesho. Nakora shongo cyo mu kiga mu umukiga wo muniga tema ka rap by the way cyesho ngore cyo n'icamani tamani no umukiga wo muniga tararesi njagarese siga amani no muniga wo umukiga wo muniga raba hafozo umukiga ubwo mukaba bakuzira ninga bakujaga umwana kayatira no mukanya bakabandujiro kare because atiya baka remember muzee ya kampire omurimo
spark kandi ngo namara kugukora ndandike mwene ndi kufunamo experience yo kumanyensi ari ngo ngaruke mu ishuri sije no kungaruza mu ishuri akayika yareba ngo umutwe gwanje kuri hare ati nambaga ndi gukora nyine umurimo ndi gushara bisiti ngo ushanyenka promotion ya parking hari batabantu bayijurirana mugapa kumurika nyeza so yabaga jyawo bamugenti mutabani wawe turi kumureba ariko kariko murimo kunamusigira so bakayika babiruga kikastara bateganisa because kikabateganisa first kumva at the end of the last bamara abantu go bagira shi badireka umwana ine passion ya music cyo kukorera reka dire music ye nakuchenga ndakuza kumanya munonga kashango abantu wa shine mucho kwenye karuka jangu mkashanga mina mshongora ninga before na bakagura unombwana banyu muka ngo mwenye arabu connection ekaruga kujendi kashanga twena tureshonga and nijuka first time yange kumba about shine muchiga gai over oxygen mwe yishira kandi man as a shine yazimu akwenda imana mukorengo imana shine mwe ari bwatandika kuri marketing kugira ngo so aho none amanyira shine muchiga so nanye nijana na ngo tube close tube ba friend binazi kuna zero concept no concept 2015 so yeah 2015 towards end of August na the kanite shine in other ways of getting touching with her so na I'm inviting a concert yangu na kwa corona mushashura very well ya simba na mushashire ya ishwa yanga zeneze na mushashiro yanguriro ngenu yampangira amazi na mushashiro na getting in touch na shine from good after concert ya by the way ekaje yo kubanza kenke ya ekaje yo kubanza bakakukagira abantu abazire tinotijire n'abazire bakaba ariho bajagobwe no mutabano witu nganyine nkastura hii buri chikonje cyo muri Kigezi umuntu we nawaromanya wamanyu chikonje cyo muri Kigezi tinamanya cyabiro no ba ganta ndakimanyisize nkashanga concert yo mubwire bwa campaign so buryo mwe wese we nankamwi buryo mwe wese mbero by day we nankamwi abaronzi bona bo mu town yona nankamwi tine bara muri kabare yakoze zona zikazishingire you are so favored boy orebuzo kwiga tukora cyo kubacamuza kapera taranta tindagura tindagitorotora buri kimwe ndacikorera munonga ndacendekera amapapa wayerereze ngo renda kunguru yawe haretse kuchugumire marketing brand ukajiya kabare ukaji marketing mpaka siyo neje ninga idana yone ko kaba nawo noza chango chango muntu mbarana kumanya sinjiro na kumanya kahindwa kumanya so basically omu music ninga sho mu chiga flow music no teka munoza kuba urinta hinko mu myaka kabumwe ngero myinshi no nza kuguma mu chiga flow ninga no jakati kuko narjo mu Kiswahili dekati ntero bwa no ati urareba wagumoyeshongura urabiringa fan base in different parts of areas so urashanga ni fan base ko and I can sing very well ringara ndashongura ringara in fact kama kudula list so ndasa kweshongura mu Arab ndasa kweshongura mu Kiswahili very well ndashongura mu so atorareba ndi nyewe ta future yande ta plan zanje zinyine mukamura rero ra planninga te ati tinkagira ndinenda kora bati gonkanye nyine sinenda kora na rwanga ine shenda kora cyari na kora cyaranyendeza gonka mu bugufu ati kugira ndi orareba ahinda rugaho ahinda zaho nandi kujwekera Kigezi bigeze nandi kujwekera kabara ahinda reto omu aba artist abinje ko barasinga kora zanka para ka TV bako itajuka jira kaba barakubuza amana manigari kora za ready barakubuza amana manigari so orareba ndi tindi kwebembeza izina ryanje wagamba kabari izina rya amana maniga mu entertainment nakwezesha kuza mwenu obire ambassador bakuzaho na bagamba Kigezi
amana manika wagamba amani barakubuza barateka tikira biza mu mutwe n'ikigeze bikaba so eshindenga dasa aho mumisha because ndimi ndazimanya kandi nyine kuzikozesa nyine no ku building a fan base ko nobwe noza Tanzania right now ndikuza ngo mu Tanzania ndikuza ngo mu kiga ku gakaba so ndikutwara fraga ya Kigazi region kuzoshyira izina rya Kabare ati orareba ndi mbere ndi ku brand ndikusitura brand image amana na muda hoize amana na muda right now tindetenga kuza ko introducing naza Kigali ngo amanati from Uganda anyene biranyanzira because music etambire yazariyo muri Kongo muri Tanzania tindetenga any introduction music tindetenga introduction yona kuza kugira ngo amanati from Uganda from Kabale no baramanti amanatist from Uganda so na ikayo nanagirenka Tanzania ndagine kubashobora Uganda ndaruga mu chweka mu western region Kigazi Kabare district so aho ndani kugira shikiri kujwekira mwe nori nko keza ruga akatwara fraga esiyo na Uganda keza radio kora boza zora koziriho ezamani nikazi Ushobora umuntu wakora sindi umuntu wakora bo ati kora bo inarakoze nyina kora bozi nyenda belivinga mukorera kora bo nandi kora cyangwa ndi kora no muntu utari muhango muno kimwe na muntu ze gusituka kore kora bo shange kora bo yanyandira brand yanje ngo ni habwana ndakora banguhira ahara kurya ndashaba bariho wayagura gajyawe gatokora bari ryo watokora ubwongo gucahekera ndashaba tampekera tinyine zo gushashurira bahekera tiburi cora ryoramira hine kirasharira twatyo tugamba kintu cyakora kugira ngo umuntu nakakora kugira ngo nokunda gukora n'abana nyo kora bonda kunda kora na kamera unareba ngo ari talented bintu tinda kora na buri kamera namureba mumura mu future because nanyitine nakore no muntu kintu kiri na nakore no muntu ramana nyine kora bo na upcoming binji already ati abamwe tibacanye na upcoming bamwe barujire hariho Ricky Boy J ihambe remix hariho Mr Pike hariho kandi kagaya yakinye n'eceshongo mu studio zini byeja niba ndo apkandi gatora urira amazina mwe garanda takagagire mu gatakangire mu mutwe nyine kora bona ti bro nyine kora bona ekashora urabora ndabo chine myaka 2014 keri hiteje keri anthem ngoma kujya twagire video atora china ndi kugambira kora bona mu ndecesho nguruki kore uyu mukama washu ngamwaika ngata no kushutinga video mwabure umuronde teresimu uze torora bichi konga cyashibye cyanje na ndamanya ndi kandi kigumire kushoza video ya korabo yabonira umuntu yayishongwire joro rangwa ine kuba ari mu video okore video atari mutishira kora nobwe video yejura girashira oragire konga nyine korabo n'abana binji muno tikonje maisa njeka no muntu atakunda video akuba ibyo mu ngoma ka almost inka 50 mushaje video kipo we nangwa video timu nonga ngabo mwenda jana bene nembera umwe video manya video ziri expensive so umwe rashamuka kaka sente ko kuta mu video kana katera abo muheruka akariyo namarira kombeka yanje adora wene na project nyingi zari na kwasaganya nyingi bizo konkane zikiwa notamu ndatamu n'abankine ndatamu because nanyimbiya mu music rampa abenshi mena ngunjiri music rampa bare bari nabana kamukaga bona bari mu mashumura ari muri bafize ezo sente zindashashura kuzonka so music rampa lockdown ekutaganise munonga ni manya kabanda bishobo tingumanyiwe no jireba ojirebire kachizubu ningo jirebire ka time yo kwese timo refreshing minds angaratera rigangugambisha oba lockdown oba ti lockdown ine Embera yera bitarimo buzibu kandi tarimo akabuye. Bonga most of time twe turafocusinga kureba haci tunyigire. Lockdown tino buzibu bwinje bwinemo nyongo mu. Because nyegesize byinje nyegesize kora izindi project kuza mu agriculture, mu farming,
enyegesize kushanga ndashutama nanye kaganira n'abana ngashutama na family nkamanya family eretanga kimuganda munyina abana nakomere kuzara ndamanti umwana yarinde shintu oramusindikira yero sindike sende isharendo umugure bonka manyire mu ro kudawu ngo kushitama kamana umwana wawe arakundesha arangesha umwana wawe imico ye yemeriye bati nabati nimibi urebe ngo ko wagitereza acari muto umushepinga so lockdown aheteganisize ni musical kushanga nyengo mu musical nyewe ni passion nandi kweshongura nandi kuri kuryengo kinarye me so nandagira mu studio munyeshonguri ndagira stage nandi ko wamisinga kimwe ha cheka jemere yanje indarye music na nyari ni niteme so lockdown aheteganisize ni music wose muka otherwise okay kimwe shongura no bafana bahereza kapera kecho shongoro cyangwa in fact twija kumuya zikiraho anakanisa ubutumwa bwa boxazira bugande turashasha ni cyone cyabyo ino ishtarayikaho ka shayini kasine ana mugire mitima kumire mugire kwihangana n'abangari nimwe namanzi muze ahari nawe ari mu mikono mirungi banga yamwashirije so tugumye tutashasha munonga ngo tunakware icyo ne cyaburyo mwena tugire kwihangana mu mutima bahereza kapera kecho shongoro cyawe ikibirete umubasho wize kitaje kijyo mu studio bataka chipe dinashowize naira ndabaye kijyo mu studio because umutugura ko no bworo no bakwiye antunguka nunji niyo turende kurakura nakuni byo biro mu mutima murunji kurakunda kwituri mukuri mu bwato kwaza kurunjire ka kumponda nakukira hari uri muto windi cyane tipo propaganda mureke kwetwaza ngabatoto uwo mururu tiyogomuka aragumari mu cyaka kaca watere nuru oreyamika amino garahindurwe koca ndi kuza heru ndi kwiruka enyonyi njiri muhura tatacha okuguru kurataruka hati kahinduze namba ndi pocha uzamuhero ndakwereka nakuzweke kanzura cekecha zamira hari inyorema nyicori rayimizira kurunde ziri kemo ubu niragende twaba twine officer beja kamera kandi twine promoter wa Uganda promoter monka ubwo mwe na promoter of the land hata tinye wala tambuza nyenka ari nyuto ekina mukunde no kujanye wetu turi close muronga turi ka beskare ni ndeba ale cyeshongoro cyawe icyabe natambuza munonga echo baracheta nkama niyo nikakapera kinate ekina mukunde ari nyuto kandi tayine mbayiza in fact umba promoters batano bana ndero monstani n'umuteka kachara kora barashire kugonaize no kaka jari mbarara kuba mwana we miss you so much anytime from now Marana I'm coming by the way muri Marana ndika bari ngani Marana because nyinshi bongire Marana na ino shayo neza naza kurara Marana so ndi Marana no ndika bari kusha kabare no mukanda gumandaza kubakebera kushambarara ni nimwe ukwana ndakweta amukoro kwe abakigura amanya nibindi abana abanyarwanda bakagira n'abana nakora Ororenda kunyenda urasa kuzaha inamba mbweno ejo nambeje namba yanjye mbweno nanyenye nkati na Jessica kujigaba because shayo nirira hinduka nyakinduzage namba burizo kureka waza Facebook urasa kunyboxinga Amani Amaniga na Facebook then email YouTube Amana Maniga Music urasa kunyemailinga amana-maniga55@gmail.com aho no urasa kumperezo bubaka because unga esimu kwa muntu burizo banahinduza line karam president when are you muri ki mazima nyayo nanye ati ya hii every month munonga uri muri kwezi ndahinduza na atarajivika kumaranke myezi myinshi ndamandata igitiba cyagiteraga bakazirika ndakwanjirete nwanjigaruze muzana ndazibika ndaguma ndahindahinduza we bari kutereza kandi we bari dio kuntaya iramwe bari kumushaguza amande kandi twamushango mu maka gabo ingashi umuka nashanga mukamazima twashimirwa munomba menye nashira abana ubona bakure ndataka kubakora ako kunyana kahaka nandi kunywa ka splash kamango Tumahisa ngo mukabara ko wagumana nonga ngumara myaka yo gutandika kunyoba mbo urebe uraze kureba ibirungi birimo muri
Salute twatwine na promotion of the run. Promoter of the run. Artist of the run. We sign out for now. Dia muswaga na offside ya camera. Just